Во многу работи над преворот против кадетен Шафхаузен наликува на оној минатата година, но овој пат влогот е подобар пласман во групата, а не минување на групата. Еве како се подготвувате? Pa kao i obično, dakle, analiziramo protivnike, gledamo koji su njihovi specijali, u čemu su oni dobri, šta rade jako dobro, koji su tu igrači koji imaju ključne lopte, koje su njihova specifična kretanja i naravno kroz video analizu, kroz treninge i naš sustav koji mi imamo, probamo dakle naći što je najbolje, kako bi trebao izgledati taj performans, odnosno kako bi trebala izgledati jedna dobra taktička priprema za kadeten. Naravno, kao što ste i rekli, u odnosu na prošlu godinu je malo lakša pozicija rezultatska po pitanju pozicije na tablici, međutim, smatram da u sportu nema laganih pozicija, nego jednostavno imate jedan cilj koji ne smije biti varijabla i to je pobjeda. Dakle, bez obzira da li ste prvi na tablici ili ste peti ili bilo kakva pozicija, dakle, sport priznaje samo pobjednike i ja kao trener i moji igrači tako razmišljamo i tako se i pripremamo, a na kraju ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti tome ili nećemo. Međutim, u sportu samo postoji jedna kategorija ljudi, a to su pobjednici. Во овој густ период Еврофан Перистер покажа карактер, ги доби скоро сите надпревари, единствениот кој што не го доби беше жилов противник до последната минута, иако играше со крпен тим во Франција. Тоа го покажува карактерот на екипата. Pa ja sam to i prije govorio i to je vidljivo ko prati malo Eurofarm i rukomet u Europi da igrači koji igraju Eurofarm imaju strahovit karakter, imaju strahovit angažman, disciplinu, odgovornost, žele pobijediti svaki put i u velikim problemima koje smo imali u Francuskoj su igrači pokazali jedan mentalni intenzitet nevjerovatan i stvarno, naravno, mi smo tu izgubili utakmicu i ja kao trener nisam ni zadovoljan ni sretan zbog toga, ali sam jednim dijelom zadovoljan, znam da su svi naši igrači, uključujući moj staf i mene samoga, dali sve što smo imali da bi pobijedili, nismo uspjeli. Međutim, pokazali smo stvarno karakter i to je sigurno nešto što krasi Eurofarm ove godine.